Presidente da República declara competição jogo tradicional fronteira se realiza da rua Caratina. E a cerimônia de encerramento competição jogo tradicional fronteira na Behalau e a Suai Lorong, município Covalima, Presidente da República José Ramos Horta Hateten, e a sequalia ao governo, onde realiza competição jogos tradicional fronteira ne Badala Rua Caratina, onde promove dia Cliutan jogo Hirakne. Ramos Horta Mos promete tua dia Cliutan jogo tradicional fronteira e o futuro, no sei for prêmio bot Cliutan, bamana na insira, nune bele atrai Liutan, jovem sira onde participa e a jogo Hirakne. Tops, baoin, awanoin, secolia ao governo, ao Ministério do Turismo, para halo Tintina, halo da rua. E logo deita Kalai kuda, mai vemos alo kutumano ne cada vez dia liutan. Vemos alo parte inteira. Se hadia liutan parte da ne, se hadia liutan parte da vane, kutumano niang. E prêmio sai bob liutan. Nessa primeira vez na presidência alo INE, então quando halo fali agosto, conforme depois de arei, pula neve mas dia clio, se halo dia clio tam, bom clio tam, e sempre convida vizinhos sira se NTT mais, Sumba sira mais bellori se recuda mais belle, Jakarta mais bellori cuda mais, Austrália depois de Itaciaré. A ver, Itaú halo esforço para Loroncelo, Pulancelo halo da Lidatang, dia Cliutang, turista Lubukida, ou se NTT se mai, ou se Austrália se mai, Dili se mai. Ex-vice-administrador Malacca, Hatoni apreciação do Estado Timor-Leste, Nebe convida mos cidadão Russi NTT Indonésia, onde participa e evento ne. Ni haktuir li Russi evento ne belehamet in lutan amizade entre povo Timor-Leste e o povo Russi NTT Indonésia. Saya mewakili seluruh Indonesia. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Banyak terima kasih kepada pemerintah Timor-Leste dalam hal ini. Bapak Presiden Timor-Leste yang sudah mengundang kami. Nah, ini merupakan sarana untuk mempertemukan kembali keluarga. Karena apa? Karena Timor-Leste dengan Indonesia dalam hal ini, Tanah Timur kita adalah satu. Kita adalah satu keluarga, sehingga ini hal baik untuk bagaimana mempersatukan Indonesia dan Timor-Leste. Jadi ini hal positif yang menurut saya cukup luar biasa, dan harapan dari saya mudah-mudahan kedepannya olahraga ini terus berkelanjutan. E a encerramento competição jogo tradicional fronteira ne, se festado mos atribui prêmio bamana na insira hanesan, halaitaro kuda, no dada tali hotasa no mos osan. Competição jogos tradicional fronteira ne, halau durante lorantolu, hahuhu si quarta, no termina e a sexta semana ne, no presidência república mos fo apoio osan quase rihuntolu nulu. Equipa cobertura, Yemen.